jotonw no lamsogo friends ang tini ni update rok nagi nailai nirok kahage khana laidi nirok no update nirok no kok bai sagai nirok nai tini ni update te admit card rok ni te Kwtal job rok ni update rok sung kaisa khana lainai te nailai nai te nirok video no paithak jora nailai di kisa video long ngai thanai nirok no full notification roi ronai haini bagai nirok video no paithak jora nailai di kaisa jaga go se joto roi ronai ba haini bagai kisa video rok long rok ngai maga full notification nailai di step by step bahai ke apply khainai sung bahai rok nailai nai job notification te private job rok ni update rok kwbangma nirok o video ni bisingti ni nugui manai je class 10 rogo pore nai rok apply khaigi manai te admit card ni nokharjak ta bok tongmani hingke railway rpf sub inspector si ni je sigango thangnai apply khainai rok hingke bono admit card exam ni bagai admit card download khlaigi ni rok exam rok manai te kaisa hingke ssc stenographer ni je exam city center rok bo check status check khaigi ni rok nai manai bono te kaisa hingke ssc junior hindi translator ni je apply khainai rok hingke bono check khai manai exam city bo same bo haino hingke tabok je Kwtal tongmani hingke bsf constable gd sport quota ni amno ni rok apply khlai manai apone class 10 rok bo apply class 10 ni siming na apply khlai manai bo hingke sport quota ni rok ni je sport ni tongmani rok tongui tong hangke bono apply khlai manai constable general duty women ni te constable general duty om hai post rok ni ko apply khlai manai je participate khlainai medal manai rok hingke amno apply khaigani bagi eligible nai eligible criteria x minimum age hingke 18 years ni siming 23 years orangke amno apply khlai manai hapan sc st rok ni bagi hingke relaxation tongnai 5 years 28 years orangke apply khlai manai amno apply khaigani bagi application fee rok bunang yakhanai te kaisa hingke coast guard assistant commandant ni bo bono ni rok bukhuk ni sagai rok sinai ni rok kahage khana laidi bono st rok hingke apply khaigani bagi application fee nang yakhanai bono apply khaigani start hingke 2 tarik 5 tarik December ni siming start khlaijanai boke bono apply khaigani bagi bachelor degree 60% mark nanganai joto semester ni go class 10 12 bo tangni roni 12 ni go science maths ni te physics ni subject rok bo tongani nangnai general duty gd ni no apply khaigani bagi te btech engineering rok bo apply khlaigi manai hingke te kaisa hingke army ni je apply khaigani army ni no wasogui tongnai rok hingke join indian army omoni no bo apply khlagi manai application fee 0 27 years ora hingke apply khaigi manai te extra relaxation tongnai st rok ni bagai 27 nungfana te 5 year relaxation tongke te bo mahki manai ni rok no zero video alada kes nagi rok nai apro ni rok joto nugui manai kaisa ke apro post wise qualification wise ke ni rok nugui manai class 10 ni siming na apply khlagi manai bono ke iti rok bo khlagi manai class 10 12 joto ni apply khlagi manai fireman tradesman bohai rok ni apply khlaijanai tongo kwbangma sok paijak tongo ni rok notification rok maya kho ni rok naisinglai ti ni rok notification upload roi ronai hingke je tabo te kaisa hingke ssc mts ni apply khainai rok answer ki check khai nai maga ni rok nagi nailai di ni rok check khai ssc mts ni bagai je saimaya ko tongnai rok hingke zero life phro hingke nugya khanai haini bagai ni rok no information rok ima rok hingke tabo hingke high court ni no sikang pila nai regironai Tripura high court ni bukhakti ki kaisa notification government job Tripura ni oro jaga personal assistant grade 2 oro jaga 10 jona vacancy tongnai te lawyer division clerk ni go LDC ni go omhai post kaini ni najaknai bono start khlaijaknai submission apply khlai mane online te 2 tarik December ni siming 11 ta ni siming chengjanai online te apply khlaigani bagai boni last date hingke 2 January 2025 ni 5 ta somoi jora online te apply khlai manai eligible criteria rok bono seng full ke tau nailai nai ni rok bino paithak jora nailai di qualification te
bohairokni details ke sing notification no tabo o notification ni bisingtwi naginai full notification tabo sing nailai group C post ni bagai family code Tripura eligible criteria first ni go personal assistant junior grade 2 PA ni go tongu total vacancy 4 jona UR ni go khoroknai ST ni go khoroksa SC ni go khoroksa regular post vacancy mongka salary pay scale rok dailedi 24,000 siming start khlaijanai te 2,800 high grade pay rok tongnai educational qualification graduation jepa course jepa stream nagai graduation khlainai rok apply khlai manai te technical qualification rok apply khlai manai amongka nirokni technical qualification ka short hand rok ni tongnai rok ke eligible nai omo apply khaigani bagai age limit 18 years ni siming 40 years jora tongnai te 5 year relaxation tongnai aike 45 years jora ange apply khlai manai application fees inke ST rok ni bagai 2250 rupees maronai online te second tongo lawyer division clerk ni total vacancies 10 UR 4 ST 3 SC 3 total vacancy 10 salary 16,000 ni siming start khlaijanai educational qualification graduation jepa graduation omo same bohaine jekono discipline ni stream ni nagai graduation khlainai rok apply khlai manai technical qualification onke ani computer typing ni speed 30 watt per minute ma karonai minute kaisa ko 30 watt ma karonai computer certificate tongani nangnai 6 month ni certificate tongani nangnai age limit 18 years ni siming 40 years jora te 5 year relaxation ronai eke 45 years jora anke apply khlai manai eligible nai omono application fee inge 200 maronai tag important notice roknai lainai jengtabo regular basis ke na janai mo contractual basis ro hinta songai di 2 tarik December ni siming sengjanai 11 ta ni siming last date inke 2 tarik January 2025 ni 5 ta samai jora rok apply khlai manai omo joto kisu online te ma khlainai nirokno admit card ulo saklai jangnai o video ni description o video ni notification ni bisingte ni daily update notification ni bisingte ni rok update rok mangai manai rok video no jephro no notification paike nalegani try khailidi te jephro no video paike nayani try khailidi daily na update notification no jephro ni important rok tongai maga omo hai rok update jephro no mon rok nokoi manai written test ni bagai 85 marks exam maronai omo anke PA ni bagai je apply khaini ro boni syllabus anke English tigo part ke syllabus rok rojaknai rok nagi nalidi class 12 standard ni exam ngai 30 marks ni mathematics exam ngai 25 ni general knowledge GK haike ba current affairs rok ni ngai 30 mark ni oro toma tong bohaina nagi nalidi this part of the written paper will be set to test the general intelligence omhairo ni tongnai current affairs ni go 3 घंटा ni exam maronai te bad bagi 85 marks ni exam mani go te 15 mark ni ke interview ni go thangnai viva test ni go 15 omhai ke te typing speed ni go 50 mark ni computer test maronai eke omhai ke najangnai te kaisa angke bo syllabus nailedi nirok video description rok nirok nugui manai short hand je PA ni no ange apply khaini rok short hand nirok test na jangnai ange te notification alada nailini nirok video no paithak jora nalai de teni nirok na full notification kene roi ronai ba kisa video long nai employment notice omo kaisa contractual basis ke na janai nirok clear ke nugi angi tongna hapone nirok no clear ke taw kono goi nai nirok nailiti National Institute for Locomotor Disabilities Divangjon omo ni bukhak ke notification kaisa employment notice ke sopai mani o jaga ko all India te Tripura roni bagibo
kaisa kaisa vacancy tongo nirok nai nailedi tei nirok no clear ka tabok no giranai nailedi full notification kaisa National Institute for Locomotor Disability Divisions ni bukhaktike oro jaga kwbangma center ni tongo National Institute for Locomotor Disability Divisions Kolkata ni bukhaktike notification sofaimani tei Tripura ni no jengnailai Tripura ni go toma vacancy post tongke assistant professor ni go khorong ni vacancy tei assistant professor speech ni go 3 assistant professor clinical psychology ni go khoroksa lecturer occupational therapy ni go 3 lecture therapy ni go khoroksa rehabilitation officers ni go 2 orientation or mobility instructor ni go khoroksa accountant ni go 2 special educator ni go khoroksa clinical assistant speech therapist ni go khoroksa clinical assistant development therapist ni go khoroksa workshop supervisor 2 clerk typist ni go khoroksa amhaike vacancy thoro bagwa ke rojak tongo ni rok qualification bo bagwa ke rojak tongo ni rok nagi manai जों tabuk Tripura no nailene tei barwa kino nailiyagai Tripura ni no nai hagene alka center ni no apply khenike khaimaga hapana angni rokno Tripura no simine phuno gorasna video belai longwi tani rok video description pdf nugui mane or jaga ko ni rok nagi nailedi salary rok or jaga ko rojak tongo kaisa assistant professor ni go salary bo busung manai bo haike rojak tongo ni rok naiti assistant professor PMR ni go khorok ni vacancy or jaga ko Tripura ni ngi apply khlagi manai per month salary 75000 age limit engka 56 years ora ni boni sai saka angke apply khlai me yakanai oro jaga ko qualification engke MBBS te PG degree diploma PRM omo hai qualification ngi tongnai rokte 2 bosor ni experience teaching ni go tongnai rokke apply khlai manai te desirable rojanai PhD candidate rokno je rehabilitation or person can disability ni omo hai knowledge tongnai rokno angke te bo prefer rojanai second number tongo assistant professor speech ni go 3 educational qualification post graduation ngani nanai apane full time course ni je nagai porenai rokke oro jaga apply khlagi manai 5 years relaxation experience tongani nanai teaching ni go te PhD candidate rokno holder rokno angke te bo mage desirable rojanai prefer rojanai 3 number angka assistant professor clinical psychologist ni go khoroksa oro jaga qualification te salary engke 75000 per month educational qualification MPhil te clinical rehabilitation psychologist ni go full time course na rokke eligible na te 5 years 5 years experience teaching ni te research related omo high field ni go tongnai rokke eligible na apply khaigani bagi te PhD candidate rokno holder rokno desirable rojanai lecturer occupational therapy ni go vacancy 3 te 60000 per month salary age limit 56 years ora master degree occupational therapy omo high full time course rokke eligible nai te 3 years experience teaching te research field ni go tongnai rokke eligible nai post na apply khaigani bagi 5 number tongo lecturer psychotherapy ni go khoroksa salary 60000 per month 56 years ni sakangke apply khaimi akhanai qualification master psychology master physiotherapy ni go tongani nangnai full time 3 years experience teaching ni angkete 6 number ni go tongo rehabilitation officer ni go 2 jona vacancy 50000 per month salary oro jaga go qualification post graduation social work sociology subject tongnai rokke apply khlagi manai tei 2 bosor ni experience tongke tei bujanai oro jaga go experience kri phano ni rok apply khlagi manai oro certificate mention khaigani nangyaba tei kaisa angke 7 number ro orientation and mobility instructor ni go khoroksa vacancy Tripura ni vacancy Tripura go nangnai 45 per month salary rojanai sudo graduation ngai rok apply khlagi manai te diploma rok apply khlagi manai mobility instruction rok ni tongnai rok apply khlagi manai te 2 bosor experience tongani nangnai apane registration RCI go tongani nangnai angke apply eligible khagai manai eligible nai apply khagai ni bagi accountant ni go khorong ni vacancy Patna te Tripura go vacancy ngai 45000 per month salary
commerce graduation khlaijak rokno oro jaga eligible nai tei computer tele ni knowledge tongani nangnai 3 years experience tongani nangnai sikang rogo cashier rokni tei omhai 3 bosor ni experience account ni knowledge tongke apply khaigani bagai chanai tei kaisa Tripura no sing nalaifinai clinical assistant speech therapist ni khoroksa vacancy Tripura 50,000 per month BSc apply khlagi manai te registration with RCI tongani nangnai Tripura no clinical assistant development therapist ni khoroksa vacancy post graduation ke apply khlagi manai workshop supervisor ni khorokni vacancies educational qualification class 12 pass ke apply khlagi manai clerk typist ni khoroksa vacancy oro jago apply khaigani bagi 25,000 per month salary te class 12 pass ke apply khlagi manai nirokni kai computer ni 35 word per minute typing ni tongani nangnai 2 bosor ni experience tongke te bijanai nge Tripura ni bagai asangna nge te bahai ke apply khainai jeng bono tabo kisa details rok nagi nalainai nirok nailai video no paithak jora term and condition no omono apply khaigani bagai offline apply ma khainai nirok post office hai keba speed post tei courier tei rohorui manai bahai ke rohornai inke tu da hini rok suinai kaisa kham nagai kham paidi kham no nagai nirok phro ma suinai or jaga ni not term and condition no naidi application duly completed in all respect and signed by the candidate in the prescribed format along with self-attested copies attested photocopies of relevance includes in respect of qualification as proof category experience last paid thrown etc shall reach through speech post courier by hand order haike nani to the director National Institute for Locomotor Disability Divyangans PT Road Bon Hugli Kolkata pin code ke 700090 omo haike nirok courier tei ma pathognai nirok naigi naidi within description of PDF clear ke nirok naigi ne kaha ke suigei rohor laidi 30 din ni bisingo sogigani nangnai je tini notification kokmani 30 din ni bisingo bronero sogigani nangnai A4 size paper o kaisa application form nirok nugui manai within nirok video no paithak jora nalaidi bahai ke apply khaimani form rok oro jago no nirok nugui manai timan draft matanai bonongkha rang tei phirogoi maya 300 taka omongke je UR ni bagai SD ni bagai hinke nangya khanai gete omno nirok apply khai phro nirokni document rok je nangmani rok joto rohorei khamo dagai joto document rok ma rohornai mark sheet nirokni admit card joto document rok rohorei ma rohornai omo vacancy ka group B tei C ni post ni vacancy ni bagai contractual basis ke najangnai je interview rok shortlist candidate rok no ringjangnai 1:5 engka ekjon vacancy ni ba khoroksa vacancy ni bagai khorokba no ringjangnai interview ni bagai written test bo or jago cholenai 100 mark ni haike omo haike cholenai ngete nirok application form rok no bahike advertisement number engka je saka ko tongmani no nirok ma suinai tei waisa nirok no sage khamo nirok ni post ni bomang tei omo haike ma suinai nirok website o hagi be visit khagi naidi joto details rok nirok omo haike nugui manai PDF no nagi manai haike ba video description o bo nirok nugui manai or jaga tai sujang naidi shall be submitted along with the application. Separate application shall be submitted for each post. The candidate shall clearly mention their name and post apply for on the back side
on demand draft. No fees is prescribed for candidate belonging to SC/ST candidate. Nirokni je draft omo tamani go. Nirok tabo kham namani go kham ni ungkolo post ni bumung rokbo clear ke sugi rodi te nirok ni bumung rokbo hake joto sen khaimani go ungkolok side sugi mar hornai. Inke nirok joto no saiman bai khana ST rok ni bagai inke demand draft tangani nangya khanai. Inke application form bahake nirok fill up khainai bono naidi. Advertisement number onke sakani ko tongmani job position apply for onke ni post tomano apply khainai bono mak suinai. Apply for institute ekeba center or jaga onke agartala ma suinai ekeba Tripura. Je Tripura ni no apply khainai inke Tripura or jaga ma suinai. The demand of details of demand draft onke or je UR ni bagai ni or jaga brok ma box sanai. OTR number of UTR number je or jaga suijak tongmani go online te transaction khai hanke or UTR number ni tongu bono ma suinai te transaction date of or jaga ma suinai. Ngete kaisa first number on name in full nke ni bumung no capital block capital letter by ke ni bumung full ke ma suinai. Father name ma suinai. 3 number on ke gender nke male ke ba female chala ke male bring ke female ma suinai te marital status ke side or jaga go kaisa ke married ma suinai kaisa ya ke unmarried ke ba single ke ma suinai. 4 number on ke permanent address including pin code or ni pin code soho ke ni address full address suigi rohdi te correspondent address including pin code or jaga same ngi tongke je tongui tongmani nobu address ongma box sugi rohna je same permanent address ba ke sugi rohdi te kaisa affix cell attested recent passport size photograph onke ni photo ni saka go omno photo theke ni photo ni saka go ni bumung ma suinai hake mar horna. 6 number tongo contact number hake ba email ID robu mar horna ni contact number omani pore ni email ID ma suinai yang side o. Date of birth box adi date sekang bon pore month bon pore year. Age as on last date of receipt of application. Orang ke je ni age je last date ni or punuk jagmani notification ni naigani laiti je last date ni somoi pai ke ni age no count khaigi ma suine or jaga date month year bo haike sekang pule year bon pore month bon pore days amake ma suinai. Nationality go hi sekang pula Indian bon pore religion ke Hindu Christian ke Christian amake ma suinai. Other number ke ni other number. State your category or ke ST ke ST ma suinai. Nirok ST nang gitong ke ST bohai. Te 11 number ke whether registered with any council je te singo experience tongmani bohai rokno or jako box agi ma suinai. Nirok ni je kuno certificate registered tongui tonghang ke counseling roni council roni tonghang ke registration number date ni registration number bohai rok ma suinai. The name of council ni bumung rok. The educational qualification joto details ma box anai. Class 10 12 the graduation ni details. First go onka class 10, second onka class 12, third onke class graduation ni omake line ke ma box anai te passing year of passing onke bofro pass khai bohai. Mark detail onke maximum mark tabo 6টা সাবজেক্ট কে 5টা সাবজেক্ট কে বহাইনি বাকি সাজাংমানি 5টা সাবজেক্ট গই তংকে 500 মা বক্স আনাই তে মার্ক মামানি খা মার্ক অবটেইন হংগে যে নিরক মার্ক মামানি 500 ni mark ni go nirok mamani go besek ma bohaino ma box anai percentage of mark ke ni besek percentage ka bohaino ma box anai division ke first division de second division de ma box anai te boot university go ke boot ni tei pass khlai bohaino ma box anai college institute ya ke institute o jaga ke bo college ni hai ke bo school ni or ma box anai subject
nirokni ma suinai oroja ke bo subject tong bo haino mention khaigi ma suinai ke form fill up khaigani to nirok saimang bai kana je Kwtal ko form fill up khaiya korongno bagai omo nirokno saklagi romani notification inke boni pore last day ko nirokni signature of the candidate onke nirokni bumung suidi date inke je nirok send khaigani apron date no suidi place inke bo jaga ko tongui nang omo no form fill up khaibo haino nang je kono jaga ko para ko tongui bo o place nang jaga thai tonghor jaga tongmani no sui rohodi inke te asang nang nai omoni te work experience rok inke nirokni experience tongkeba oro experience rok bok sakai sui rodi inke pari te next private job rokni update rok nagi nailai chung tabo nailai nirok paithak jora no ma haike kerangai nailai tongdi te je masa video no share khali di ma haike ne support dogoi tonglai di pari te next nailai je sung daily ne update video ko private job rokni nailai mani no chung tabo nailai JCB driver chai amongka JCB driver je driver rokno nangjak mani bagai mane je kuno JCB driver chalokani interest tongnai rongke JCB driver no hat dojar gari chaloknai ni bagai omo chalogoi manai mobile number kerangai manai borok bai আগরতলা পাশে জেসিবি ডজার এবং টিপার গাড়ি চালানোর জন্য এবং পরিশ্রমী ড্রাইভার চাই মালিকের খরচে থাকা খাওয়া ব্যবস্থা আছে বেতন ক্রম আলোচনার মাধ্যমে জেসিবি ডজার গাড়ি নো চালকানি বাগৈ হাওয়া খানাय গাড়ি নো তে টিপার গাড়ি নো চালকানি বাগৈबो অর জায়গাखौ বরক ড্রাইভার নাজাंनाय মালিক नो যত কিছু খরচ রক জাগানি নंगानि रकनि बागै बर'नि रन तंगै जाय तंमानाय बेतन रंके बरक bai salagi ठीक lagi manai te mobile number kereng di jekhaigan interest tongnai rongke 9366287800 o contact lagi manai te next nalinai কর্মী দক্ষতা দরকার অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্স পুরুষ বা মহিলা কর্মী চাই শ্রী আনন্দ সেবা আশ্রম আমতলী রোজভ্যালি পার্ক সংলগ্ন আগরতলা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট tei নার্স ni bagै oro jagao najangnai chala tei bwrwi jaga thaingke bo jagao ma khlainai Sri Anando Seva Ashram omo khlaijangnai o jaga thai Amtoli Rose Valley Park ni ganagini o mobile number kerangai manai 9862819414 o contact laidi hai ekbate kaisa 7005528062 o contact lagi manai the next ke job vacancy কম্পিউটার এবং টেলি জানা অভিজ্ঞ পুরুষ লোক চাই বেতন আলোচনা সাকেফে কম্পিউটার নি যে নলেজ দंनाय টেলি ni go इंके चला अरो जाओ खलागी माने बेतन रक बरक बाय सालागी थि खलागी माने कॉन्टेक्ट लाइदि जे खायन इंटरेस्ट दंनाय इंके 9089101640 o कॉन्टेक्ट लाइदि the next vacancy জিবি বাজার স্থিত কম্পিউটার শপ অনলাইন ফর্ম ফিল আপ ফটোশপ জেরক্স কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ কর্মী চাই সেন্ড বায়োডাটা ইমেল জিবি বাজারও কম্পিউটার নি দোকানো অনলাইন ফর্ম ফিল আপ খাইমানি তে ফটোশপ তে জেরক্স নি সামং খাইগাनि बागै अरो खाइगि मानाय हायखा ब्रनि इमेल आईडी हायखा व्हाट्सएप नंबर तेबो करंगै मानाय ब्रनि इमेल आईडी को निरन बायोडाटा रक पाथगै मानाय 71 mrinal mrinal@gmail.com nirok patogoi rohori manai biodata haike direct contact laidi bro bai waisabai magani hi nirok songoi tongke nirok samung mansinai hiwa songoi tongke direct ni call khaidi haike bro bai contact khaigi ni samungo direct thangai malagi manai je daiti video no naidi nirok nugui tongke daiti ni call khaigi ni try khalidi video no leri call khaike nirok samung ma yangai maga haini bagai ang nirok request khaige nirok samung magani saito goi tongke daiti call khlaiti broni mobile number ka 9612357735 sorry te oisa ni number Kwtal ke sabe 9612353769 o contact laidi hai ke whatsapp te contact lagi manai te next ke nalinai job vacancy
সরকার স্বীকৃত সংস্থানে বিভিন্ন স্থায়ী পদে 52 জন যুবক যুবতী আবশ্যক। বয়স 18 থেকে 35, যোগ্যতা মাধ্যমিক থেকে গ্রাজুয়েট। আয় 9,000 35,000, বোনাস প্লাস প্রমোশন প্লাস থাকা ফ্রি। বায়োডাটা ও ফটো নিয়ে যোগাযোগ কুমারঘাট উদয়পুর অমাহাইরগ তৈ সাব্রুম রগ কন্টেক্ট লাই অর জায়গা খালাগি মানে সামর সরকার বাই করংজা কাইসা প্রাইভেট জব অর জায়গা nirok khalagi manai maidumi pass hingke khalagi manai 18 বছর ni siming 35 বছর ngui tongnai rok ke samugo khalagi manai omo marketing job roni bagai ingui mago nirok no ang samani omo marketing ni go nangnai mo khaya tongke ne sanai apane nirok try khagi nai mago je marketing ni go interest tongnai ro 9366217966 o contact lai mane amoke kumarghar area go tongui tongnai ro hapane nirok contact khlai nai di bom hai samogrok ma khlai nai kom marketing dong ni ko angke belai cost haini bagai nirok nang sago marketing ni go ta khlai tei udaipur ni ko angke contact khlagi manai 9612319613 o contact khlai di tei sabrom ni go apply je area go tongui tongnai rok angke 7630875939 o contact khlagi manai angke tini na update asang ningsinai nirok bidino paithon jora naimani bagai nirok paiflai hampai am haikene soya gai nailai tongti daily nom haike notification jephro nirok nugui manai niron friends ono je masa share khalai di channel Kwtal khonke subscribe khagai tonglai di am haikene support rogoi tonglai di friends ong niron support belai kene nanggo niron hajam mung nanggo am haikene haike channel bukhara utai srangani ono daily na update roi tongani bagai jotonw hambai।